Bwa mbere ibyo Bikira Mariya yavuze ku gihugu cy'u Rwanda byatangiye gusohora nyuma y'imyaka 44. Mukamazimaka Nathalie uri mu bakobwa batatu bemejwe na Kiliziya Gatolika ko babonekewe na Bikira Mariya i Kibeho, yatangaje ko yabonekewe inshuro nyinshi zitagira umubare ari wenyine mu buriri n'ahandi, ariko izibarika akaba ari 30 mu myaka 8 yamaze abonekerwa. Yabigarutseho ubwo yizizaga imyaka 44 ishize abonekewe bwa mbere na Bikira Mariya i Kibeho. Amabonekerwa ya mbere yabaye ku itariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1982 nk'uko yagiye abitangaza. Kwizihiza imyaka 44 ishize Mukamazimaka Nathalie abonekeye bwa mbere byaranzwe n'amasengesho yarimo n'igitambo cya misa cyaturiwe muri chapelle ya Bikira Mariya i Kibeho, cyayobowe n'umwepiskopi wa diocese ya Gatolika ya Gikongoro ari kumwe na Musenyeri Kizito Bahuje Imihigo wayoboye diocese ya Kibungo, ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse n'abandi bapadiri abihaye Imana n'abarayiki benshi bo mu bihugu bitandukanye. Mukamazimaka Nathalie kuri ubu ufite imyaka 62 yatangiye kubonekerwa yiga mu wa kane w'amashuri yisumbuye, abonekerwa akurikiye Murekatete Alphonsine wabonekewe tariki 28 Ugushyingo mwaka wa 1981, hari haciye umwaka umwe. Nyuma hakurikiraho uwitwa Mukangango Marie Claire wabonekewe tariki ya 2 Werurwe mwaka wa 1982. Bose biganaga mu ishuri ry'Ikibeho ryaje kwitwa ishuri ryisumbuye rya nyina wa Jambo rya Kibeho, yigagamo abakobwa 150 muri iyo myaka. Alphonsine na Nathalie nibo bemewe na Kiliziya nk'ababonekewe bakiri mu buzima ku isi, kuko Mukangango Marie Claire we yaje kwicanwa n'umugabo we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukamazimaka Nathalie abwira itangazamakuru ko Bikira Mariya yagiye amwiyereka kenshi, haba ari wenyine mu buriri ari kumwe n'abanyeshuri bagenzi be ku manywa y'ihangu cyangwa se nijoro, ndetse no mu ruhame rw'abantu benshi. Ati kuva ku itariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1981 kugeza tariki ya 3 Ukuboza mwaka wa 1983, Bikira Mariya yambonekeye inshuro zitabarika, kuko yanyiyeretse ndi mu banyeshuri nyiga. Yanyeretse kenshi jyenyine mu buriri ndetse no hanze mu mugaragaro inshuro 30 turi kumwe n'abandi bantu mu ruhame, ati baje kumva ubutumwa bwe. Igihe cyose kandi ngo babonekerwaga na Bikira Mariya yazaga atari mu isura y'umwirabura cyangwa se umuzungu, ahubwo ngo yazaga mu isura y'ubwiza budasanzwe, ni ukuvuga buhebuje. Babonaga ari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 30, wambaye ikanzu y'umweru kugera ku birenge, ndetse witeye igishura cy'ubururu kuva ku mutwe kugera ku birenge. Yabonekeraga aturutse iburengerazuba, ahagaze mu kirere muri metero 4. Muri aya mabonekerwa Mukamazimaka Nathalie na bagenzi be beretswe intambara yashushanyaga Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994, ndetse banabwiwe iherezo ry'ubuzima bwabo. Uwabwiwe kuba umubikira yabaye we Murekatete Alphonsine, ubu aba mu Butaliyani. Mukamazimaka yabwiwe ko atazashaka azaguma Ikibeho agakomeza gusengera isi. Ibyo nibyo rero akora, kandi ngo ntazava Ikibeho hafi yaho yabonekewe atabibwiwe na Bikira Mariya. Mukamazimaka kandi yakomeje avuga ko we na bagenzi be bagiye bahabwa ubutumwa bwinshi cyane burimo kwihatira gusenga nta buryarya, kugira urukundo nyarwo, ndetse no gukunda Imana. Nyuma y'imyaka 44 Bikira Mariya kandi atanze ubutumwa ku batuye isi, Mukamazimaka yasabye abayituye bose gukomeza kandi kumva ubutumwa bagenewe, kuko niba bukurikiza aribwo isi izakira. Ati turasabwa rero kuba indabo nziza kuko Bikira Mariya yakunze kandi kubitubwira, aho indabo nziza zishushanya abantu beza bafite urukundo kandi rw'ukuri, mu gihe indabo ati zirabye zishushanya abantu b'abagome, aho abantu kandi basabwa guhinduka bagakurikira icyiza. Yakomeje avuga ko ubutumwa bwa Bikira Mariya ari ubw'ibihe byose kandi udasaza, kandi abona bwarageze ku ntego, ati butapfuye ubusa. Ibyo mu mboni ze abona binagaragarira kandi mu iterambere rya Kibeho, aho yabaye ahantu heza h'amakiriro kubizera. Ati imyaka isaze 44 amabonekerwa atangiye Bikira Mariya asuye Kibeho, ati hagiye haba iterambere ku buryo bugaragara. Abasuye ati bararuhuka, ati mu buryo bwa roho, kandi n'iterambere ati risanzwe ryarazamutse. Ni umugisha kandi bizakomeza. Icyo dusabwa gusa twe ni ukugira umutima ukundana, imico myiza y'ubupfura, tugahora kandi dukunda Imana n'umubyeyi Bikira Mariya. Ibyo byiza azabidukomereza. Mukarusagara Concessa uri mu biganaga na bamwe mu babonekewe kandi yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo ko ababazwa no kubona hari bamwe kandi batemera ubutumwa bwiza Bikira Mariya yatangiye aha Ikibeho, kandi ari ubw'agaciro kuri buri wese.
ati mu gihe cyose nyiri muzima nta na rimwe kandi ntazigera ngera hano ati kuko aha mpafata ati nko mu rugo uko abandi bajya gusura iwabo jye iyo nje aha mba numva ngeze iwacu ati kuko umubyeyi ndamutakira akanyumva iyi ni itariki nziza twibukaho ko abo mu ijuru kandi batumanukiye ibitangaza bye mpora mbibona kandi niyo bidakunze uyu munsi nibuka ko yadusabye kutajya turambirwa vuba iyo nabaje Mariya muri Rosal atanyemurira ibibazo byose yakomeje avuga ko abazwa nuko hari abanyarwanda batumvise ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho bukarenga bakumva bw'abanyamahanga bakure ibintu abona nko kwambara ikirezi numenye ko kera umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Gikongoro Kibeho ibarizwamo Musenyeri Hakizimana Celestin yavuze ko kuba Kibeho yari namenyekana yarabaye urumuri n'umujyi w'ihumure nabyo bishimangira ibitangaza by'ubutumwa bwa Bikira Mariya ndetse n'imbaraga bufite zihindura ku batuye isi ati ntawuza ikibeho ngo atahe uko yaje ataha hari icyahindutse ati haba muri roho ndetse no mu buzima bw'umubiri Kibeho ikomeje kubyara imbuto nyinshi yari umurenge utazwi none wabaye umujyi ufatika ati habaye ubutaka butagatifu bukurura ndetse n'abanyamahanga benshi cyane kugeza ubu Kibeho yamaze kuba ikimenyetso ku isi ati kubera ayo mabonekerwa anihariye kuba ariyo yonyine kandi yemewe muri Afurika byibura abasaga 1,200,000 bava imihanda yose ku isi bagiye gusura Kibeho nk'uko bakomeza kugenda babishimangira. Rero namabonekerwa abereye ikibeho murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma tubaye nk'abahindura ingingo tukaba n'ari makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko Amerika yashyizeho umusoro wa 25% ibihugu bikorana ubucuruzi na Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko umusoro wa 25% ku bihugu bikorana ubucuruzi na Iran ukazajya ucibwa ku bikorwa by'ubucuruzi ibyo bihugu kandi bikorana na Amerika. Icyemezo cya Amerika cyashyizwe hanze kwa 13 Mutarama 2026 nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi byose byazambye ati ku 25 ubwo bamwe mu bacuruzi kandi bigabije imihanda ya Tehran bashaka kwamagana ugutakaza agaciro kw'ifaranga rya Iran ugereranyije n'amadolari ya Amerika. Kuva mu mwaka ushize ifaranga ryatakaje agaciro ndetse ibiciro by'ibirimo gaze yo guteka n'inyama bizamuka 40%. Imyigaragambyo kandi yarakomeje kugeza ikwiye mu bice bitandukanye by'igihugu. Amerika yabanje kuvuga ko ubutegetsi bwa Iran nibukomeza kwica abaturage bigaragambya izakoresha imbaraga za gisirikare mu kubuhagarika. Perezida Trump abinyujije kuri konti ya Truth Social yavuze ko Amerika kandi yashyizeho imisoro ku bihugu byose bikorana ubucuruzi na Iran. Ati igihugu cyose gikorana ubucuruzi na leta ya Islam ya Iran kizishyura imisoro 25% ku bicuruzwa byose n'ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa hagati yacyo na Amerika. Imwe mu ntwaro Trump akoresha ni ibihano bijyanye n'imisoro. Hari n'abavuga ko mu gihe kandi cyo gukoresha intwaro azajya yibanda ahanini ahari inganda za nuclear muri Iran nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko abayobozi babiri bo mu Burundi aribo bari gutuma kuzaha umubano w'ibihugu byombi bigorana. Ni igisubizo yahaye umunyamakuru François Souda wa Jeune Afrique ubwo yamubazaga uko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uhagaze muri iki gihe. Umwuka mubi waratutumbye hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubwo abarwanyi ba AFC-23 bafataga kandi ibice byo muri kibaya cya Rusizi n'umujyi wa Uvira ntangiriro z'ukuboza 25. Leta y'u Burundi kandi yashinje u Rwanda gufasha AFC-23 ndetse no kurasa ku butaka bw'u Burundi, ariko ibyo rwabiteye twatsi rugaragaza ko ari ibirego bidafite ishingiro. Bakurikiranira hafi amakimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari byagaragaje ko hari impungenge z'uko ibihugu birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi bishobora kujya mu ntambara yeruye. Minisitiri Nduhungire yatangaje ko nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira abo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu nama zigamije guhosha abuka mu tariki ya 14/28 Ukuboza 2025. Ati nk'uko bisanzwe icyo u Rwanda rero rushaka ni ukubana neza n'u Burundi, ariko amagambo ya Perezida Ndayishimiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we ntiyoroshya akazi kacu. Kuva umubano w'ibihugu byombi kandi wazamba mu mpera zo Ukuboza 2023 u Rwanda rwagaragaje ko urushaka gukomeza kandi kuganira n'u Burundi kugira ngo bikemure amakimbirane bifitanye. Intumwa zibi bihugu kandi zahuriye mu nama zitandukanye zemeranya kwirinda ibyatuma umwuka mubi wongera kandi gututumba, ariko Perezida Ndayishimiye yasura abaturage, yaganira n'abayobozi cyangwa se abanyamakuru akisabira u Rwanda ibikomeye.
muri Werurwe 2025 Ndayishimiye kandi yatangarije BBC ko niba u Rwanda rushaka gutera Burundi nabwo buzatera Kigali, ariko twebwe ati tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, nakwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Tariki ya 5 Kanama 2025 Perezida Ndayishimiye yagize Dr Edouard Bizimana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Byagaragaye ko we afite amatwara atandukanye n'aya Albert Shingiro yarasimbuye, kuko uyu wahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu Rusiya adakoresha amagambo ya diplomasi. Kuva mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 Minisitiri Bizimana yibasiye cyane u Burundi, u Rwanda yifashishije kandi urubuga nkoranyambaga rwa X, atitaye ku biganiro byari bikomeje hagati y'impande zombi. Tariki ya 3 Mutarama 2026 yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati u Rwanda rwagerageje Perezida wa Amerika ururebe ariko ntacyo yigeze abikoraho, none ubu rukomeje kandi gufata ibindi bice mu burasirazuba bwa RDC rurenga ku masezerano ya Washington. Ni ingenzi kandi gushimangira uruhare rubi rwa Qatar iri gukoresha izina ryayo n'amafaranga kugira ngo ibuze Amerika kugira icyo yikora. Minisitiri Bizimana bakejwe igitutu nyuma yo gutangaza amagambo ibasira abahuza, ahita ayasiba. Perezida Ndayishimiye kandi yamuvuguruje ku mugaragaro ashima uruhare rwa leta ya Qatar mu buhuza ndetse no mu iterambere nk'uko byagiye bigarukwaho icyo gihe.